Mayap ayaldo kabalen, ako po'y dyan na lumbang-parungao. Malago! Ay? Tagano ka rin ka? Nano ita? Na? Tagano ka rin Tagano ka? ka rin ko? Pag-aarayat ko! Ay! O tatitugtog! Nano ini? Oh, tuna pa yung terak, tuna pa yung terak. Tuna pa yung terak. Value po, kaming tawarayat, maralas awsanda kaming arayatenyos. Maralas tamong daramdaman na ring tao king metong alugal. Daragdagan dalamong enos o itang ENOS. Istong tutukuyan lareng residente keti. Example po ne, ing Bataan, Bataeños. Bulacan, Bulaqueños. Zambales, Zambaleños. Okay, tikeng Pampanga, Pampangueño. Pero tewari, awsan nakatamo namang Kapampangan. Paano kaya ing gusto? Melito kayo? Linawan tayo yan. Balo ko kanita, tsaka sigurado, di kayo mo rin dakal, kaya kayo ing, makibalo na, atin la palang miyaliwang gamit ding amanong Pampangueño, ampong Kapampangan. King sinulat ng artikulong Ating ning Center for Kapampangan Studies, dinina na lang lino ding amanong areti. Technically speaking, the rule of thumb bang mayaws kang Kapampangan at lula kanu ding malyaring basis. Mumuna, nukabait. Kadua, liping pibatan. At katlo, ing amanong kekang apse. Kabang nung manuknangan ka o residente ka keti Pampanga, Pampangueño kang automatic. Sige, lawenta mo nung nukarintang kategorya. O iniing situation number 1. Mi bait ka keti Pampanga. Pareho o metong kareng pengari mo Kapampangan la. Biyasa ka pang mga Pampangan. O yan, certified Kapampangan ka. O hindi naman ing sitwasyon na posible mong kabibilangan. Makanano nung bait ka Pampanga. Pengari mo Kapampangan la. At biyasa kang mga Pampangan. Pero aliwang lugal na kamanoknangan. Naketi Pampanga. Kapampangan ka pa rin, pero naka Pampangueño. Keng katlong sitwasyon, nano kaya ing aus kaya kayo? Certified Kapampangan ka. At the same time, makatuknang ka pa Pampanga. Pampangueñong Kapampangan ka. At king kapat namang sitwasyon, o hindi naman. Alakang sapning Kapampangan. Kabiyasang mga Pampangan. Pero keti Kapampanga manoknangan. Metong ka pa ring Pampangueño. At king katamong situation number 5, nano kayo kaya? Kapampangan din pengari mo. O dayo lamo keti Pampanga. Keti kami panganak. Biyasa kang mga Pampangan. Abe, metong ka pa rin Kapampangan. Linawan ko mo po ne, kailangan biyasa kang mga Pampangan. Ali mo makaintindi o makaapse, dita ka amano. Kailangan ini, ingkya kang first language. Ang naman po yung situation number 6. Bayit ka kareng Kapampangan speaking towns, manggaman partining Pampanga. Kapampangan la rin pengari mo. Biyasa kang mga Pampangan. Metong ka pa ring certified Kapampangan. Nung bayit kayo kareng Kapampangan speaking towns, kalupa na mo ning keng Tarlac, kayo deng awsandang Tarlaqueñong Kapampangan. At nung Bataan ako man, kayo deng Bataeñong Kapampangan. However, nung menuknangan ako Pampanga, ang gapang bayit kayo Tarlac o Bataan, Pampangueñong Kapampangan na kayo. Sabienda, in every rule there is an exemption. Actually, keng rule ay ni, there are exemptions layata. Uli nga pinita mong Kapampangan, burita mong makikonek, inyalaganas tayong gagamitan ng amanong Kapampangan, ning baluta mong Kapampangan niya, ing pipunpuna ning metong nga tao. Kalupa na mo, ning sitwasyon ay ni. Bayit keti labuad Kapampangan. Biyasang mga Pampangan. Pero sapniyang Kapampangan, mapapengari na o apo na.
Ning minsan po niya atin tamong recognize as honorary kapampangan. Deti naman din taong alalamandayang kapampangan na kikiwal king karelang katawan, magmasabal no man kareng tao king kultura at king balet. Agpangkasikano kang Fray Diego Berganyo king kayang 1732 dictionary, gagamitan dering pipumpunan taming amanong misang daya kata. Naburing sabyan literal na midaya, nune pareo kayong lulugod king balet. Kalupan na namong John Allen Larkin, meto nga American historian na may kilalang honorary kapampangan inyang 2017 Most Outstanding Kapampangan Awards o itakausan tampong moka. Pauli na po niyang kayang librong sinulat patungkol keng kulturang kapampangan ampong kasalesayan ng Pampanga inyang panahuning revolusyon. Nung apansinan niyo, ating apat a konsiderasyon ng gagamitan niya ing amanong kapampangan o patungkulan talang kapampangan la rin tao. Nung ilaba, bayit laketi. Nung sap nilang kapampangan, nung biyasa lang mga pampangan, ampong kaluburande, ing labuad kapampangan, kayabing kultura at kasalesayan na niti. Inya ing K-po, kapilan man mababating King Kapampangan. Ating kaming K, uling Kapampangan kami.